imate, vi hoćete izbore sa kojim idejom? Kad Ne, kažete neću ja izbore genijum, uopšte. što budu izbori? Vi ste pomenuli promjenu izbornog sistema. Ako bi građani mogli da biraju direktno ljude, a ne da glasaju za stranke, možda bi to dalo, što vi kažete, bolju gumu. Dakle, ako bi bio da većinski sistem ili bar kombinovani sistem, onda bi možda građani izabrali nekoga ko bi dao možda bolju vladu nego... Ali dobro, što bi se reflektovalo na narodne poslanike, opet ne bi na vladu znamo. A kako ne? Se bira vlada, vi opet napravite koalicijnu vladu pa izaberete. Ali čekajte, imali biste, recimo, većinski sistem zapravo daje onda manje stranaka u parlamentu. To znači da bi bila napravljena lakše vlada. Ne, to nije sporo, ali kažem, uvek ako pričamo konkretno o ministrima ko bi fizički bili, to bi se opet dogovaralo nakon parlamentarnih izbora, jer vi sistemom birate poslanike. Bitno isto to ne budu stranački prvaci po zasluzi, nego da budu zaista predstavnici stranaka iz izbornih jedinica. Znači, tu žive. Moj problem sa Srbijom danas je taj što je, koliko sam čuo, 80% članova parlamenta zapravo iz Beograda. I meni je to potpuno nenormalno. To je toliko bolesno da ja stvarno nemam odgovor uopšte na to kako je to moguće. I šta će nam 250 poslanika uopšte? Imate čitave regione, dakle, ne radi se o opštinama, čitave regione koji od ukidanja većinskog sistema 1992. godine nikada nisu imali poslanika u Skupštini Srbije. Možda zato što oni postanu iz Beograda kad postanu poslanici pa su svi preseli ovde. Nije tačno.